Atongoria akaunti ya Kilifi ni macakaĩte kuongerereka kwa namba ya airĩtu anyinyi arĩa makoretwo makĩohanda, makiuga ciĩko icio nĩ irahotomia mathomo ma airĩtu mwena ũcio. Isabella Mwangi ũrĩa nĩ mũtongoria wa mĩhang'o ya gĩkundi gĩa kũrũĩra ihoto cia atumia na cia airĩtu gĩa CREW nĩ acakaĩte kuona ciĩko cia ũnyitani wa kĩahinya no ithiĩte na mbere kuongerereka gĩcigo kĩu. We have also recorded the highest statistics of defilement in the country. Kilifi County is leading in that. There is an emerging trend of sodomy in Kilifi County, which is something that never used to be there, but now we are seeing more boys and men coming out talking about sodomy. And there is also an emerging trend of domestic violence within the county. Mwena-inĩ wake gavana wa Kilifi Amason Kingi nĩ augĩte ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte gĩthomo kĩa airĩtu kĩhotome mũno. Nataka niwaambie wakazi wa Kilifi, hawa kina mama mnawaona hapa, hakuna hata mmoja ana degree moja peke yake, wana zaidi ya degree moja. Na hawa ni kina mama wa wapi? Wa hapa Kilifi. Na niliwaweka katika nyadhifa hizi kwa sababu msichana wa Kilifi ajue kwamba hata yeye ana nafasi kubwa wakati akichukua masomo yake kwa uzito mkubwa. Ni maugĩte nĩ megũkorwo makĩoya ikinya kuona nĩ marahũrana na ciĩko icio. Najua kina mama tunafanya mambo mengi huko nyanjani ambao sisi hatuyaoni, ambayo Daktari Anisa hayaoni, lakini kama kuna jambo ambalo limefanyika kule la msichana kudhulumiwa, la mama kudhulumiwa, usinyamaze ukasema uko mbali na Kilifi. Kule kuna sub county administrator ambaye yeye tunajua akipata hayo maneno hata bakia nayo Magarini wala Ganze, lazima yatatufikia. Mararagia hĩndĩ ya gũkũngũĩra mambura ma atumia mwena ũcio. Ngĩribotera Kameme TV, Getwo Wangari Maria wa Mũigana.